नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत आयच्या हॅलो करियर ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमी अशा एका विशयाचेर उलयतले. युजली करियर म्हणटा तेन्ना आमी इंजिनियरिंग मेडिकल अशे वेगवेगळे करियर्स ट्रेडिशनल करियर्सा बद्दल उलयता. बट आयज हांव जर तुमकां एक प्रश्न विचारीत की वॉट इज नेचर इन्स्पायर्ड केमिस्ट्री ऑर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाल्यार ऑब्वियसली तुमकांय मातसो प्रश्न पडला आसतलो बिकॉज दिस इज ऑल एडवान्स सायन्सीस आणि ह्याच विशयाचेर चड जाणून घेवपा खातीर आणि ऑब्वियसली ह्या विशयाचेर आणि एका व्यक्तीचे वाटचाल सेलिब्रेट करपा खातीर आमच्या बरोबर जुळटा डॉक्टर अमित वेर्णेकर जे स्वता सायंटिस्ट आसा आणि असिस्टंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट अकॅडमी ऑफ सायंटिफिक अँड इनोव्हेटिव्ह रिसर्च. अमित, वेलकम टू द शो. नमस्कार. म्हाका एक सांगा, obviously I've just teased the show saying that huge terms in biology or inorganic chemistry that is. Yeah. I want to ask you ह्या फिल्डा वटेन वचपा खातीर ऑब्वियसली ल्हानपणा तुमकां एक आवड आसची पडटा किंवा तुमी आपलो करियर पार्ट डिसायड करता बिकॉज ऑब्वियसली यू हॅव टू डू PhDs म्हणा आनी फुडलें शिक्षण तुमकां घेवचें पडटा. वर यू ऑलवेज स्टुडियस? Actually, I was not at all studious, but I had very nice, opportunity to get into science. And माझी खूप इंटरेस्ट असलेले science because my teachers inspired me a lot to become a scientist. And when I was in fifth standard, I was studying actually in Saint John of the Cross High School. This is situated in Sankalim, Goa, and I like that school very much. So my teachers always used to tell about science innovations. So that's how I was inspired by science. आणि ती माझी वाटचाल झाली. आणि केन्नाच अशी स्टडी करप ना. एक्झाम असली आदले दिसा फक्त बुक वाचलो आणि टीचरीन सांगिल्ले क्लासीन ते सगळे तकलेन उरताले. ओके, दिस इज वॉट सायन्स इज. आणि तशीच मागीर एक्झामी दितालो हांव. सो करून हांवें 10th स्टँडर्ड पास केली. अँड मॅथ्स अँड सायन्स were my good subjects where I was feeling very good. आणि ते इन्स्पायर जावन मागीर हांवें सायन्स स्ट्रिमीन एडमिशन घेतले in for 11th and 12th, that is higher secondary, and I did it very close to my house. So it's nearly 4 kilometers away from my house, which is situated in Parye, Shri Bhumika Higher Secondary School. So where I continued science and I passed out as a higher secondary school student in science stream. आणि ताच्या मागीर BSc म्हाका दिसलें कितें मायक्रोबायोलॉजीन करपाचें बिकॉज I wanted some intervention between biology and chemistry. Whatever chemistry is, I came to know in my 10th standard. So simple formulas असले, how it is, atom, structure, हे म्हाका inspire करूंक लागले to go ahead. So after that, I thought, what is the relation of these atoms, molecules in biological sciences? Because तुम्ही जर biology पळयत, protein, enzyme, so they are nothing but they are chemical. Okay, they are also made up of atoms, molecules, बारीक जे असता. आणि त्यांचे arrangementan त्यांची functions तशी असता. Nature has designed everything. So ते inspire जावन I went to Khandola College, that is Government College of Arts, Science and Commerce, Khandola. थंय हांवें मायक्रोबायोलॉजीचें प्रशिक्षण घेतलें. BSc फर्स्ट इयर, देन BSc सेकंड इयर. I came across my chemistry teacher, Dr. Sridhar M. Gurav, who inspired me lot about chemistry. Okay. आणि मागीर आमी कितें केलें, हांवें चिंतलें कितें नाव I have to do a complete course in chemistry, but that course was not available in Khandola College that time. So they only had half credit course. For example, 3 units असले, आमकां जाय असले 6 units. 6 units, yeah. So 6 units नासले, सो तेज्या खातीर हांवें मागीर कितें केलें, कॉलेज I shifted to government college Sankalim. So I always say that I am a graduate from 2 colleges, Khandola College as well as Sankalim College. But both are government. Yeah, both are government college. Yeah, and both are very good colleges in Goa. आणि टीचर्स सुद्धा बरे असले, इन्स्पायर केले आमकां. Final year I did BSc chemistry in Sakli College, and then I started getting offers from companies, Bicholim Industrial Estate. I also got one offer from Godrej company. Okay. But I did not join because खंय तरी मनान हे जाताले, I have to go ahead, I have to do something in life. So तेच करून म्हाका PhD, what is PhD? In third year BSc I came to know what I have to do. So तशी करून माझी वाटचाल चलली.
ओके सो देन यू ऑब्वियसली एनरोल्ड युअरसेल्फ विथ गोवा युनिव्हर्सिटी येस येस सर तुमच्यानी तुम्ही PhD म्हाका एक विचारूंक जाय की आफ्टर ऑल दीस इनिशियल अकॅडमी एक खरेंच कौतुक करीन दिसता की खंयच हे तुमची शिक्षणाची वाटचालान यू आर ऑलवेज यू आर नोवेर क्लोज टू अर्बन सिटी एरियान हे सगळे कॉलेजी किंवा हायर सेकंडरी म्हणा किंवा स्कूल म्हणा हे सगळे गावांतल्यान तुम्ही शिक्षण घेतलें आणि ऑब्वियसली यू हॅव चोजन अ पाथ वीच इज ऑब्वियसली एन इन्स्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस एज वेल एज द व्ह्युअर्स ऑफ गोवा म्हाका एक विचारूंक जाय की CSIR NET UGC एग्जाम जी जाता तितूंतल्यान तुम्ही पयली ऑल इंडिया रँक तुमचो आसलो 155 दिस वॉज इन 2009 ताज्या नंतर यू आर ऑफर्ड टू जॉइन द PhD प्रोग्राम दिस इज इन 2010-2015 एट टॉप मोस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट जे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बँगलोर हो एक्सपिरियन्स आवर्जून सांगचो बिकॉज ऑब्वियसली तुम्ही टिचरींग खूप मेन्शन करता इन युअर एंटायर कन्वर्सेशन तो एक्सपिरियन्स कसो आसलो एस्पेशली इन बँगलोर लर्निंग द नेक्स्ट टेक्नॉलॉजी या सो माझी BSc कंप्लीट जातकीच हांवें MSc गोवा युनिव्हर्सिटीची एंट्रन्स एग्जाम दिली आणि म्हाका केमिस्ट्रीच करूंक जाय आसलें सो प्रोफेसर वेरेकर अँड प्रोफेसर तिलवे whom I say they are my advisors, best advisors. Mentors. Other advisors are also there, and all the teachers, supported me like anything for chemistry. MSc Part 1 केली. I should really thank Professor Tilve and Professor Verekar for inspiring me a lot. आणि MSc Part 1 आणि Part 2 जे असता न्हू त्याच्यामध्ये एक गॅप असता समर वेकेशन. ओके सो तो समर वेकेशन हांवें यूज केलो टू गो टू इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स फॉर समर फेलोशिप प्रोग्राम. हां आणि तेका लागून हांवें एक प्रोजेक्ट बरयलें एक एप्लिकेशन बरयलें इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स. सो प्रोफेसर कौशल किशोर मेमोरियल फेलोशीप आसता 2 म्हयन्या खातीर सो ती जिखली आणि त्याच्या माध्यमांतल्यान म्हाका IISc बँगलोर 2 म्हयन्या खातीर पयलीं एडमिशन गावलें आणि आय वर्क विथ प्रोफेसर BR जागीरदार who is working on hydrogen storage compounds. So hydrogen as a clean and green fuel. So तेन्ना तो रिसर्च केलो हांवें आणि परत येयलो गोवा युनिव्हर्सिटीन Part 2 MSc कंप्लीट केलें म्हजें आणि त्या नंतर म्हाका नेट एग्जाम दिवपाची आसली. सो CSIR UGC नेट एग्जाम दिस इज an important exam to get admission in a prestigious institute for PhD program. ती हांवें क्लियर केली. क्लियर करतकीच माझी इंटरव्यू जाल्ली इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स विच इज वन ऑफ द प्रीमियर इन्स्टिट्यूट्स इन इंडिया. So then I worked with Professor Govindasamy Mugesh, who is my PhD advisor and also a well-known figure in India in as far as biological chemistry is concerned. थंयसरल्यान माझी biology and chemistry ही एकदम घट झाली. And he taught me several things. I also brought some new concepts called nanozyme technology. So he PhD in nanozyme technology. So what is nanozyme basically? So we know in nature there are several processes occurring. आता human body जर तुम्ही घेतले जाल्यार we have nearly 70,000 enzymes. So enzymes म्हणजे कितें? Enzymes are biological catalyst. They carry out some specific reactions, selective reactions. Okay. So आम्ही कितें think केले? Can we copy these reactions and perform the reaction in laboratory outside the biological system? So तितून challenge असली आणि it is very difficult. So we thought whether we can use nanoparticle, nano ghatak je manta, it has lot of application nowadays. We also say that nano age is started, materials age is started. So we thought whether this nanoparticle can behave like enzymes. आणि आम्ही तसे मॉड्युलेट केले क्रिस्टल स्ट्रक्चर जे म्हणटा न्ही आमी एटम बाय एटम कशें चेंज करूं शकता तेजी क्रिस्टलाची मॉर्फोलॉजी कितें चेंज करूं शकता. मॉर्फोलॉजी म्हणजे कितें तेंचे वेगवेगळे शेप्स आणि ते शेप डिपेंडंट तेंची एक्टिविटी जाता आणि तितूंतल्यान आमी एंटीऑक्सिडंट एन्झायम. सो एंटीऑक्सिडंट तुमकां खबर आसतलें. सो वी टेक एंटीऑक्सिडंट टू रेड्यूस एजिंग. फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस. ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस केन्ना जाता? बॉडीन जेन्ना रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पिसीस वाडटा सो दे डॅमेज प्रोटीन आणि प्रोटीन जेन्ना डॅमेज जाता DNA डॅमेज जाता इट लिड्स टू सेवरल डिजीजीस. सो आमी जर रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पिसीस लायक हायड्रोजन पेरॉक्सायड बॉडीन कंट्रोल केले जाल्यार ते डिसीजीस वी कॅन स्टॉप. सो आमचें इनोवेशन व्हेरी फंडामेंटल आसलें. कॅन वी यूज नॅनोझायम which can copy the action of enzyme in order to prevent reactive oxygen species in attacking to proteins. Okay.
सो हे म्हजें काम आसलें आनी हेच्या खातीर इट वॉज वर्ल्ड रिकॉग्नायज्ड एंड इट ऑल्सो रिसिव्ड गांधीयम यॉंग टेक्नॉलॉजिकल इनोव्हेशन अवॉर्ड 2015. तशेंच रिएक्सीस अवॉर्डाक फायनलिस्ट सुद्दां अशें चुजन जाल्ले हे काम. सो हो म्हजो PhDचो हे. ओके बरें. ऑब्वियसली तुवें नॅनोझायम टेक्नॉलॉजी बद्दल तुमी उलयले आनी एक गजाल की तुमकां वायस प्रेसिडेंटाच्या हस्ते सुद्दां अवॉर्ड तेच्या विशयी तो एक्सपिरियन्स कसो आसलो बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टावन मेकिंग इट बीग एट नॅशनल लेवल आनी ते सुद्दां वायस प्रेसिडेंटा कडच्यान ते अवॉर्ड मेळप हाव स्पेशल वॉज इट? या सो हो अवॉर्ड CSIR यॉंग सायंटिस्टाक दिता प्रत्येक वर्सा 7 कॅटेगरी आणि म्हाका ह्या वर्साचो प्राप्त जाला केमिकल सायन्सीस कॅटेगरी. आणि म्हजें काम जें आशिल्लें तें नॅनोझायम टेक्नॉलॉजी इन PhD. हांवें कितें चिंतलें इन PhD मातशें वेगळें आसलें नॅनोझायम टेक्नॉलॉजी एज एंटी ऑक्सिडंट एन्झायम्स. आणि हांवें जर आतां चिंतलें जाल्यार ही टेक्नॉलॉजी घेवन कॅन यू गो समवेअर एल्स फॉर एग्जाम्पल हायड्रोजन बेस्ड फ्यूल. कॅन यू जनरेट हायड्रोजन युजींग नॅनोझायम. Can you use nanozyme for biofouling prevention? So हे दोन रिसर्च ॲक्टिविटीज जे आसा दे व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही जर हायड्रोजन घेतले हायड्रोजन इज व्हेरी क्लीन अँड ग्रीन फ्यूल म्हणटा. बट द लिमिट इज द कॅटलिस्ट. कॅन यू डेव्हलप अ बेटर कॅटलिस्ट? वी नो एन्झायम्स आर मच बेटर. दे कॅन फंक्शन व्हेरी नाईसली सिलेक्टिवली. सो कॅन यू कॉपी दोस ॲक्शन फॉर रिमुव्हिंग हायड्रोजन ऑर रिलीजिंग हायड्रोजन फ्रॉम द केमिकल हायड्रोजन स्टोरेज. तो हो एक आमचो रिसर्च आसलो तो एक सक्सेसफूल जाला. आणि दुसरो रिसर्च इफ यू सी बायोफाउलिंग. बायोफाउलिंग म्हणजे कितें? फॉर एग्जाम्पल यू टेक शीप अ बोट. बोटीच्या सकयल सामके एक एकदां ग्रोथ जाता रायट आल्गे ग्रोथ आनी तेच्या खातीर प्रॉब्लम कितें जाता ते वॉल्युमिनस जाता. वॉल्युमिनस जाल्या कारणान जेन्ना बोट मूव जाता न्ही तितल्यान तितके फ्यूल चड यूज जाता. And it leads to pollution also. It leads to generation of carbon dioxide, sulfur dioxide. So आम्ही think केले, can we use a simple material which can act catalytically? Catalytically म्हणजे कितें एकदम minute quantity. It prevents the biofouling without killing the microorganism. So हो research आसलो. So antibiotic resistance in microorganism can be prevented. So ह्या रिसर्चा खातीर हे अवॉर्ड दिले गेले. आणि हे अवॉर्ड इट हॅज इन्स्पायर्ड मी बिकॉज इट हॅज गिवन अ रिसर्च ग्रँट ऑफ 25 lakhs of rupees which I will be getting shortly. आणि that will motivate me and my students who are contributing for this field to take away my research in a future direction in a translational way also. Obviously it will fuel all your ambitions and aspirations in times to come. परत तुमकां मातसो फाटी व्हरता where again I think post PhD you also had an experience of doing a post doctorate associateship that is at the world's top ranking institute like MIT in USA. आता obviously देशा भायर वचोन शिक्षण घेवप obviously MIT is a prestigious institute, everybody is aware of it. तो एक्सपिरियन्स इन टर्म्स ऑफ एडजस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग तुमच्या खातीर कसो आसलो बिकॉज यू आर आउट ऑफ द युअर कम्फर्ट झोन. येस. सो MITन वचप सुद्दां एक म्हाजे उद्देश आसले आनी हे हांवें पयलीं थिंक केलें जेन्ना TYBSCक मिस रोझलिन डिसोजा वॉज टीचिंग मी बायो इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. शी ऑलवेज यूज टू मेन्शन प्रोफेसर स्टीफन लिपार्ड. Professor Stephen Lippard is a well-known figure in bioinorganic chemistry. तेन्ना म्हाका दिसलें I like bioinorganic chemistry so much, so I should do career in that. आणि तेन्ना थिंक केल्लें, then I thought, okay, I should go to PhD, do PhD first and then move ahead. आणि PhD जावन फर्स्ट एप्लिकेशन म्हजें जालें ते प्रोफेसर स्टीफन लिप्पार्डाकूच and after 2 months I got a reply that you have been shortlisted for joining under Professor Lippard. And I was very happy because I was knowing that I am going to work in a very well-known field, cisplatin modification and cisplatin for anti-cancer treatment. So मागीर हांव MITन गेलो and they have very world-class facilities and it's a top-ranking institute. आणि थंयसर मागीर हांवें cisplatin आणि cisplatin you know it's a drug that is used for treating cancer. It's a first line of treatment. पण प्रॉब्लम थंय कितें जाता की cisplatin रेजिस्टन्स येता कॅन्सराक आनी कॅन्सराचो जो पेशंट आसा न्ही cisplatin तेजेर आनी चलना उपाय ना. सो त्या cisplatinचो जो स्ट्रक्चर आसता तो फंडामेंटली मॉडिफाय करून तेजी एक्टिविटी वाडोवप
सो ती आमी वाडोवन पळयली. आमी सिस्प्लॅटीन करून फिनान 3 प्लॅटिनाचेर काम केलें जे 40 टायम्स मोर इफेक्टीव दॅन सिस्प्लॅटीन. आनी तेजें इंटरॅक्शन टबॅको मोसॅक वायरस म्हणून आसता एक. सो वायरस आमी घेतलो आनी वायरसान हे जे ड्रग मॉलिक्युल्स आसा ते फीड केले. आणि ते फीड करतकीच यू गेट अ ड्रग डेलिव्हरी एजंट. सो बेसिकली माय एरिया ऑफ वीच आय वॉज वर्किंग इज बायो इन्स्पायर्ड केमिस्ट्री आणि बायो इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री फॉर एंटी कॅन्सर थेराप्युटिक्स. हे हांवें MITन वचून लर्न केलें. अँड वर्क वायज इट वॉज व्हेरी गूड. आय गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर आणि ती हांवें एक्सपर्टायज थंयसरल्यान घेवन येयलो इंडियेक. अँड आय एम ऑल्सो वर्किंग इन सेट कायंड ऑफ फील्ड. ओके. आता सध्या तुम्ही यू आर अ सायंटिस्ट ॲट CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इन्स्टिट्यूट चेन्नई. तसेच तुम्ही यू आर ऑल्सो एन असोसिएट प्रोफेसर ॲट अकॅडमी ऑफ सायंटिफिक अँड इनोव्हेटिव्ह रिसर्च गाझियाबाद उत्तर प्रदेश. हे दोन्ही एक्स्ट्रीम थिंग्स यू आर वर्किंग एज वेल एज यू आर टीचिंग युअर स्टुडंट्स. हो एक्सपिरियन्स कसो आसलो? ओके. टिचींग हे एक फील्ड आसाच म्हाजें. पयलीं MITंतल्यान डायरेक्ट येतकूच म्हाका बिट्स पिलांनी हैदराबाद हांगा जॉब गावलो टिचिंगेक. सो बट माय इंटेंशन वॉज फूल रिसर्च आनी हांव शिफ्ट जालो CSIR CLRI सेंट्रल लेदर रिसर्च इन्स्टिट्यूट हांगा. आनी नाव आय टीच ऑल्सो फॉर टू माय स्टुडंट्स थ्रू CSIR डिग्री करिकुलम PhD डिग्री करिकुलम. आणि माझे 4 PhD स्टुडंट्स आसा. तशेंच दुसरे सायंटिस्टाचे जे स्टुडंट्स आसा तांकां बायो इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री कोर्स. सो हे शिकोवप फंडामेंटली वॉट एवर इज इम्पॉर्टंट हाव मेटल्स आर इम्पॉर्टंट फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम हे हांव शिकयता थंयसर. अँड what I found is that the students who are really interested in doing in order to study how metals function in biological system, तशें हांव इंटरव्यू घेवन सुद्दां स्टुडंटाक सिलेक्ट केला. अँड आय फील व्हेरी ग्रेट दॅट माय स्टुडंट्स आर वर्किंग वेल and the students are contributing in such a way that the full research group, in fact CLRI and CSIR will be raised up. ओके. इट्स अ ग्रेट थिंग. आता म्हाका एकूच विचारपाक जाय की खूब हो टेक्निकल आसलो द कन्वर्सेशन दॅट वी हॅड. म्हाका एकूच विचारूंक जाय की यू मेन्शन कॅन्सर, यू मेन्शन ऑल्सो फ्युअल. ना आय टेक अ क्यू दॅट इट इज हेल्थ अँड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स फ्युअल म्हणा ह्या सेक्टरान तुम्ही काम करता. जेन्ना तुम्ही पळयता की फॉसिल फ्युअल्स बीन रेट्स वाडटा इट्स अ डिफरंट केस. बट अगेन इट विल समडे डिप्लीट एक्सटिंक्ट जातले. त्याच्यानंतर अल्टरनेट आयज खरेंच गव्हर्मेंट सुद्दां अँड द एंटायर वर्ल्ड इज इन्वेस्टिंग इन ग्रीन टेक्नॉलॉजी. तुमचो हो स्कोप ऑफ वर्क आणि येता तो काळ द फ्युचर हाव कॅन यू मॅरी बोथ ऑफ देम टुगेदर. आणि मे बी जे आमी फुडले 10-20 वर्सां किंवा 30 वर्सांनी अचीव करतले ह्या तुमच्या मदती प्रमाणे तुमच्या ह्याच्या प्रमाणे रिसर्चा प्रमाणे हे कशे फ्युअल जातले फुडली वर्सां आमची? हां. सो आतां हांवें म्हटलें की नॅनोझायम टेक्नॉलॉजी हो इन्फेन्सीन आसा सद्या आनी इट इज स्लोली रायझींग. बट नाव आमी कितें करता की हो नॅनोझायम टेक्नॉलॉजी हा field, how you can apply to hydrogen as well as biomedical field, especially cancer therapeutics. So तेजेर research चड जावंक ना. For example, nanozyme technology for hydrogen fuel generation. So hydrogen तुमकां खबरूच आसतलें कितें it is clean आणि green fuel. Okay, आणि combustion of fossil fuels generally gives carbon dioxide, sulfur dioxide, and these are obnoxious gases basically, and they are non-renewable. म्हणजे ते परत परत अशें जायना, एकदां सोंपले काय गेले. पण हायड्रोजन कितें आहा, इट इज रिन्युएबल. वी हॅव वॉटर एज हायड्रोजन स्टोरेज मिडियम. वी हॅव सेवरल सॉलिड स्टेट हायड्रोजन स्टोरेज मिडियम बिकॉज सॉलिड इज कन्विनियंट टू हँडल, एकदम कन्विनियंट. प्रॉब्लम कितें आहा थंय, हाव टू रिलीज दीस हायड्रोजन गॅस. सो तेज्या खातीर वी आर डिझायनींग सम नॅनोझायम्स for release of hydrogen, bio-inspired chemistry for release of hydrogen from storage. So still we are working on that, and I hope slowly by knowing fundamental, learning, teaching students and performing experiments we'll be able to achieve in this area. So for hydrogen as a clean and green fuel, it has lot of future really. Okay, great to know that because obviously the world is shifting to electricals and electricity, entire thing. So खंय तरी हो आमचो जो हें आसा इन्वॉल्वमेंट आसा हो खंय तरी मातसो आनीक ताका पुश मेळटलो. आय वॉन्ट टू आस्क यू इज तुमी बरेचदा इवन एंटायर स्टार्टिंग ऑफ कन्वर्सेशन इवन आतां सुद्दां यू ऑलवेज मेन्शन युअर टीचर्स हू हॅव गायडेड यू,
हू हॅव इन्स्पायर्ड यू, ते मागीर तुमचे स्कुलांतले जावं टिचर हाय सेकंडरी जावं कॉलेज जावं युनिवर्सिटी इवन युअर फुडचो प्रवास जो आसलो तुमचो देशान आनी इंटरनॅशनल हे तुमी मेन्शन केलें. आयज जेन्ना तुमी भुरग्यांक शिकयता, तुमी तांकां गायड करता वेदर इट इज एज अ प्रोफेसर ऑर इवन गायड करता इन टर्म्स ऑफ देअर PhDs, गिविंग बॅक टू द सोसायटी म्हणटा पळय आमी, हाऊ डू यू फील ऑन दॅट एस्पेक्ट? या सो वन थिंग आय ऑलवेज थॉट इज दॅट हांव शिकता आनी सोसायटीक कितें तरी करपाचें. हय, सो हांव त्या दोन फिल्डान काम करता आनी भुरग्यांकूय शिकयता आनी इतको आनंद जाता, म्हणजे आय फील व्हेरी ग्रेट दॅट आय एम डेलिवरींग वॉट एवर आय हॅव गेन टू माय स्टुडंट्स अँड थ्रू स्टुडंट्स अँड मी वी वील बी डेलिवरींग टू द सोसायटी. आमचे पण रिसर्च कितें आसा, फंडामेंटल्स आसा. सो फंडामेंटल वी आर डेव्हलपिंग अँड द टेक्नॉलॉजिस्ट अँड अदर सायंटिस्ट कॅन टेक इट अप फ्रॉम देर अँड दॅट्स हाऊ इट कॅन रीच टू द सोसायटी. सो दीस हे जे प्रशिक्षण आसा हे स्टुडंट्सांक म्हाजे कडल्यान अशें गावता आनी वी आर व्हेरी हॅपी फॅमिली लायक अँड इट्स कम्प्लिटली वन फॅमिली कायंड ऑफ थिंग. ओके, आणि एक विचारचें आसा जाल्यार म्हाका की दीस एंटायर जर्नी ऑफ युअर्स, ऑब्वियसली तुमचें स्वताचें आयज स्थान आसा, तुमी त्या कम्युनिटीन काम करता तेन्ना थंय तुमकां ऑब्वियसली एज अ आयडल म्हणून पळयता. हें सगळें श्रेय कोणाक दिवचें दिसता? First of all, I would like to give this to my mother because she supported me a lot when I was having any difficulties from standard 12th in school. So also, she told me always, "Tu pude chal, yeah, you go ahead." And then whatever problem is there, I cannot sleep. I have to call her and ask, "This is the problem. This is the problem." Then she only calms me down, and that's how is responsible for my growth. So my teachers, my parents, especially my mother, my sister, and my students are also important for me. And my teachers, especially from BSc, school teachers, BSc, and then MSc, my PhD guide, and my postdoc supervisor. So they are all important, and they have inspired me a lot, supported me a lot for my progress. And also I would like to thank CSIR, which has given me opportunity to work in world class laboratory, and that is CLRI, Central Leather Research Institute. I will also like to thank CLRI आणि आमचे डायरेक्टर निदेशक डॉक्टर KJ श्रीराम आणि my colleagues who are very supportive enough. आणि एक विचारता हांव तुमकां, बिकॉज यू आर एन इन्स्पिरेशन फॉर एवरी वन, बिकॉज स्टार्टींग फ्रॉम अ स्मॉल टावन टू मेकिंग इट बीग एट ग्लोबल लेवल इज अ कमेंडेबल अचिवमेंट. जे आतां सद्या व्ह्युअर्स आमचे पळयता, ऑब्वियसली आयज तांचो करियर वायज मे बी थोड्यांचो गोल डिफायन्ड आसतलो, थोड्यांचो ना, थोडे अजून खंय तरी फायंड आउट करता आसले. जेन्ना अशा प्रकारचो इंटरव्यू, अशा प्रकारचें मोटिवेशन तांकां आयकपाक मेळटा, तुमकां कितें सांगीन दिसता तांकां, so that you inspire a lot of people to pursue after their dreams? जनरली पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांचे सुद्दां आयकोन घेवंक जाय. फॉर एग्जाम्पल इन करियर पॉयंट ऑफ व्यू तांकां कितें करूंक जाय. जर तांकां फोर्स केलें जाल्यार इट मे बी अ बॅड थिंग, बट you listen to the children what they want to do. I will be very thankful because my parents listened to me what I wanted to do. आणि अशें लिसन करून सुद्दां चलना, पूण त्या स्टुडंट्सांनी किंवा भुरग्यांनी स्ट्रिक्टली घेवंक जाय. ओके, तुका पॅशन आसा हितून करपाचें, यू हॅव टू रीड अ लॉट. रिडींग ओनली मेक्स अ गुड पर्सन अँड ऑल्सो यू कॅन अचीव अ लॉट. यू शूड मेक युअर बेसिक्स व्हेरी स्ट्रॉंग इन वॉट एवर फील्ड यू गो. Not only my field, bioinorganic chemistry, some may be interested in physics, थोडे interested आसतले organic chemistry, थोडे interested आसतले aeronautics, but your fundamental should be very strong. Fundamental म्हणजे कितें, त्या सब्जेक्टाची ABCD आसता, ती ABCD जर तुमकां खबर आसा, you can achieve a lot. So this is my advice to young students from school, that they should look into basics very thoroughly before taking the next step. Also one more question is, in terms of education policy म्हणटा आमी, बरेचदा आमी क्रिटिसायज करता की अशी पॉलिसी आसा जी खूब तेंप जालो, आतां टायम बरोबर करियर्स हॅव इवॉल्वड, इवन द पॉलिसी हॅव टू बी इवॉल्वड. आयज जेन्ना सरकार खंय तरी एड्युकेशन पॉलिसी चेंज करपाक पळयता, इम्प्लिमेंट करपाक प्रयत्न करता, बट हे जे तुमी पळयता पळय इन टर्म्स ऑफ इनोवेटींग अँड मे बी शेपिंग द नेक्स्ट फ्युचर, ह्या
इम्प्लिमेंटेशनाकडे तुम्ही कशा पळयता इन टर्म्स ऑफ एड्युकेशन पॉलिसी म्हणा किंवा करिक्युलम अपग्रेडेशन म्हणा? करिक्युलम अपग्रेडेशन म्हणटा ते एकदम इम्पॉर्टंट आसा बिकॉज आमी जर आतां USA पळयली आनी इंडिया पळयली सो वी फील दॅट वी आर स्टील लेसर अँड USA आमच्या फुडें आसा. सो आतां पूण कशें फुडें वचपाचें सो तें पळोवंक जाय जाल्यार यू हॅव टू अपडेट द करिक्युलम इन सच अ वे दॅट द लेटस्ट टॅक्नोलॉजीज लेटेस्ट सायन्स कितें जाला अपग्रेड सो हे इनकल्केट करपाची इम्पॉर्टंट आसा इन करिक्युलम आनी मागीर ते भुरग्यांक शिकोवपाचें तशें आनी तें नॉलेज दितकू students will get the up to date knowledge. They will come up with their own ideas. For example, all students may not come, but the innovative minds, maybe I can say that 10% innovative students are there in each classroom. So they will come up with their own thing. So a practical approach is also important other than the theoretical approach. Okay. So which will guide very good education system and students. Well, Dr. Amit Wernekar, thank you very much for joining and sharing your field of work that you are working. आणि एक बरे इंटरेस्टिंग दोतोरान सांगलें की आयका मातशे भुरग्यांचे इन टर्म्स ऑफ लिसनिंग. प्रत्येक फावटी पेरेंट्स शूड नॉट पुश देअर थॉट देअर आयडियोलॉजी ऑन द किड्स बिकॉज इफ यू लिसन टू देम आय थिंक दे वूड बी एबल टू सरप्राईज यू. एक सक्सेस जर्नी जी आसा ती आमी आत्तां आयकली दॅट इज डॉक्टर अमित वेर्णेकर हू इज अ सायंटिस्ट अँड ऑल्सो एन असिस्टंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट अकॅडमी ऑफ सायंटिफीक अँड इनोवेटीव रिसर्च. स्मॉल टावनांतल्यान सुरवात तांची आयज तांचें नांव देशान गाजता ऑब्वियसली ग्लोबलाचेरूय गाजता. अशाच प्रकारचे आमी वेगवेगळे स्टोरीज आनी इन्स्पायरींग स्टोरीज तुमच्या मुखार घेवन येतले. दोतोर थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग. Thank you very much for this. आणि तुम्ही खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात प्रुडंट.